Cool. Esashila. Hey, ngiyamthanda mani Jeremy. Vanini livi lasimakazi. Ngilo nje kuphela abathandekayo eliyawusiphilisa neliyakwenza sibe nokuphila okuphakade. Asiveni livi lasimakazi. Ngiyacela ke sifundeni egameni lenkosi. Umfanekiso ngeti-70 letintathu. Ngicela sibambe lamagama abathandekayo. Ngiyathanda kakhulu mina masikhuluma bazalwane. Nawe kuyakusiza lokho lokukhuluma. Umfanekiso wani? Ngeti-70 letintathu. Singalambi nje bazalwane. Umfanekiso wani? Ngeti-70. Ukunake lokhu underline legama. Di-70 le. Ikhashiwe. Sibhalisiwe. Sisemabhukwini akamlungu. Di-70. Zingaki bazalwane? Ntathu. Kunjengendvodza leyathi seyitawuhamba emtini wayo yabita ti-70 tayo yatinika emandla ekuphatsa timphahla tayo. Yeah. Lesinye yasinika AmaTalente lasihlanu. Lesinye Ngifuna mase sifika la sizawuvala khona amabhayibheli ethu bathandekayo sonke ibe isenhlizweni sengqondweni yethu le ndaba. Le nkosi seyihamba bathandekayo. Yathi ingakahambi yase iyalungisa. Le nkosi seyinika ibizisebenzi zayo. Yes Lord. Ezintathu inika lamathalente lokuthi zisale zisebenza ngoba yona seyenza njani? Seyahamba. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Kodwa isahamba nje. Ifuna lezisebenzi zisale zenza njani bathandekayo? Zisebenza. So ithi ke kuze bazawusala besebenza angibanike lokhu labaza kusebenza ngako noma labaza kusebenzisa iyabanika. Oh Jesus. Ayibonga inkosi. Hallelujah. Asiqhubekeni ke. Lesinye yasinika abamabili. Asiqaleni ngalesi intathu ke bathandekayo. Iya fika kulesi. Ifika imnika kuloqala. Imnika ngaphi? AmaTalente lasihlanu. Uyasiphalaza lo sisi. Imnika abamangaki? Lasihlanu. Abasihlanu. Lo abasihlanu. Iyasuka futhi inika lo abamangaki bathandekayo? Abamabili. Abamabili. Likhona bathandekayo. Hallelujah. Qhubeka. Lesinye labalinye. Lesi ke manini laba sebantu manini la. Lesi ke aba libalinye. Okay. Hey. Aka sebazalwane ingehlulile le ndaba ngihlulwe le ndaba ngiyacela lokuthi sike simnike ithuba nje uNkulunkulu. Simothiwa unyaka usasuka. Nikhona? Oh hallelujah. Unikiwe ke isebenzi lesi sanikwa 5. Kunjani? Lesi sanikwa 2. Lesi sanikwa 1. Wasenza njani lo babe? Nguleso njengemandla aso. Hayi, ibambeni ke lento bathandekayo. Nguleso naleso 70. Njengani? Hawu Jesu. Le nkosi iyayizazi leyisebenzisayo. Lo mnumzana wayebazi, lo mlungu wayezazi leyisebenzisa lokuthi lona angakanani amandla anawo uyabanika ke ngano kwamandla abo.
nalowa 5 imethembile inkosi iyazi ukuthi uzawuhamba ayosebenza azalise kahle lo 5 engumnike yona angeke bese ngiyaphambanisa ngithatha lo 5 nginika lo kodwa ngizamnika lona lo 1 ongangani na amandla ngangamandla yebo asiqhubekeke bathandekayo yasuka ekhaya yahamba yaseyisuka ekhaya yenza njalo yahamba seyibanikile lamathalenta yona seyenza njani ke seyahamba alibonge igama lenkosi lana yabazalwane indaba lena engazi ukuthi singayithini singabazalwane indaba emangalisayo lena yabathandekayo sisele umnumzana usinikile amathalenta niyezwa bathandekayo haleluya ngibani lo mnumzana nguJesu yes lord Jesu uhambile bathandekayo ubuyele ezulwini kodwa Jesu usinike ithuba lokusebenza sisebenzise lokhu lasinike kona Jesus nikhona bathandekayo haleluya qhubeka ke asifunde masinyane lesi lesamukela lasihlanu sawadalisa mayethi sithe nje umnumzane sasukuma lesasinika abasihlanu savele sasukuma sathi ngisachitha isikhathi ngiyasebenza manje uhambile kodwa uthe uzawubuya oh yes lord saze satfola lamanye lasihlanu kanjalo futhi nalesi lesamukela amathalenta lamabili ya sawadalisa atala lamabili hawu bakithi kepha lesi lesamukela linye sahamba sayawulimpela enhlabathini salifihla lithalente lenkosi yaso kube bekunesikhathi bazalwane bengizothi labazalwane laba ake banyakaze kube neaction abayenzayo labazalwane laba kubonakala ukuthi baphishaneka bayazalisa lamathalenta lesi kuyacaca lokuthi siyahamba siyolimbela lele linye ithalenta laso seliyabuya ke soyahlala ke nikhona bathandekayo ngiyabonga ke bazalwane ngiyabonga ke bathandekayo asiqedelele ke bathandekayo kunento lapha uNkulunkulu afuna ukuyikhuluma uzayikhuluma uNkulunkulu ngoba silana nje bathandeka sizokuzwa izwi lakhe futhi esiyawugwetshwa ngalo onjalo emva kwesikhathi lesithe lenkosi yafika seyide ubalisana nato Jesu emva kwesikhathi leside labanye bazalwa sebabogogo namuhla kodwa ke ngimemezele lokuthi ngelinye yes inkosi Jesu izawusukuma inkosi izawufika inkosi gogo izawufika ngiyacela ukuhlupha gogo ngiyacela abantu abamake nimnike indlela ebuyela ngaphambili egameni lika Jesu waseNazaretha yabathandekayo akunendaba lokuthi ayikabuyi namuhla akunendaba lokuthi wena sewungaka ungake ayikabuyi akunendaba babe lokuthi sewungaka ungibabe soloku ayikabuyi lalela izawubuya inkosi emva kwesikhathi leside yabe seyafika inkosi yafikela kunye manje seyifikela lokuthi izobalisana nabo ithi gogo nakushiya sewuze ungaka ugugile sale sewuletha lokho ngakunika kona Jesus ake sizobala manje lokuthi sewusebenze kangakanani hayi ukuthi ungibalele wena kodwa sizonikana ithuba sizobalisana yini osale wayenza ngalesikhathi mina ngisahambi Jesus lalelane bogogo iyabuya inkosi lokuthi ihamba isikhathi eside kodwa yona iqiniso lithi iyabuya inkosi nizawubalisana nayo thank you Lord
Thank you, Lord. Ngiyabonga gogo wami nishaya izandla bazalwane. Oh, Uhlala phansi hallelujah. ngiyacela siqhubekele bathandekayo. Sedala si70 lesasinikwe AmaTalente lasihlanu. Yes. Saletha lamanye AmaTalente lasihlanu. Awu Jesu. Sathi Nkosi wanginike AmaTalente lasihlanu. Nanka lamanye lasihlanu engiwadalisile. Awu baba. Inkosi yaso yathi kuso wente kahle sisebentile sihle nalosethembekile Yeah. wethembekile etintfweni letincane ngako ngitokubeka wengamele lokunyeni Yes. kena ekujabuleni kwenkosi yakho Ngene kujabuleni kwenkosi yakho. Yes. seda nalesi lesinye sisebenti Ngicela ninake lento bathandekayo. Ah, Ngicela ninake lento bathanda. Seda. Nalesi sithole emankade. nalesi lesinye Saphinde senza njani nalesi bazalwane? naso seda futhi Seda. Sasa siphinde nalesi senza njani? Kube seda nalesi lesinye sisebenti esasamukele AmaTalente lamabili Yeah. sathi Nkosi wanginike AmaTalente lamabili nanka lamanye lamabili Nanka lamanye. lengadalisile nanka lawa nginikwanga nguwe. Kodwa ngiwadalisile. Ngalesikhathi wena usahambile. Ake simshiyeke. Nangumuntu bazalwane engicela sikhulume ngaye egameni lenkosi. Oh Jesus. Yeah. Verse 24. Wase kungena lesi70 lesasinikwe litalente linye. Safika sathi Nkosi ngatile ukuthi ungumuntu lonelulaka. Uvuna lapho ungazange sawuhlanyele khona. Ubutha lapho ungazange sawusakade khona. Ngekwesaba ngahamba ngayawulimpela litalente lakho. Ngakho ke naku lokwaku kwakho. Inkosi yathi kuso wena sisebenti lesibi nalesivilaphako bewathi ukuthi ngivuna lapho ngingahlanyelanga khona phindze ngibuthe lapho ngingakasakati khona. Ngakho ke ngabe uthathe le mali yami wayifaka ebhange bengitayikhanza seyinentalo memuke leli talente lilinike lona AmaTalente lalishumi ngoba ngulona lowo lonako uyakwengetelwa abe nako kakhulu kodwa lowo longenako uyakwemukwa naloko nanako. Sibongele. Baba wethu onamandla onke wena ukhuluma kube kanye namhlanje emini ufuna ukukhuluma nje kulonyaka kunaliviki lokuqala lonyaka kube kanye. Baba wethu onamandla mawungasigethi nawo lomlayezo wosuku ngoJesu Kristu oyinkosi egcotshiweyo. Amen. Amen. Bathandekayo ngicela sikhulumeni kanje. Sikhulumeni kanje. Ngihlushwa lombhobho bathandekayo kodwa nje ke ngizawezama lombhobho uyangihlupha manje kunezinto engifuna ukuzenza. Labazalwane ngicela nibe active ke bazalwane. Labazalwane abasebenza nami nje babe active anibuyele. Ningahlali phansi nibuyani. Lalelani bathandekayo. Wonke umuntu lapha lasunda khona bamba nasi izinto engizawuzisho.
wonke umuntu lana kuthathwa kubekiswa ngabantu abathathu kuthiwa isebenzi lesi ngikhona lo 3 asimthathe ngokuthi itotal nje bathandekayo nathi itotal yethu kubekiswa ngalo 3 kuthiwa ke kodwa ke bonke 3 ngamunye kukhona lanikwa kona bamba ngamunye ukhona lanikwa wanikwa lamatalente each and everyone wathola AmaTalente wanikwa likhona bathandekayo. Oh Jesus. Number 2, wonke umuntu wase unikwa ithuba lokusebenza. Unikiwe one into azayisebenzisa. Number 2, wase unikwa ithuba lokusebenzisa lento anikwe yona. Lana bathandekayo asingacabangi sijule ngendaba yamathalente. AmaTalente asho nje ikhono onalo lisho isiphiwo onaso lesiphiwo wanikelwa lokuthi usisebenzise. Kukhulunywa ngesisebenzi ngivumeleni ngithi mina abathandekayo wanikwa njengekholwa wanikwa njengomntwana kaNkulunkulu wanikwa lento is a God given thing unikiwe uNkulunkulu lelithalenta lokuthi ulisebenzise wanikwa. Number 2, ithuba you are given opportunity yalokuthi usebenzise lento onikwe yona. Jesus. Inkosi sahambile. Kodwa inkosi ayizukulibala one of the days izaphinde ibuye inkosi ithi ke manje seyisikhathi sokuthi sibalisane lokuthi lokho engakunika kona ukusebenzise kangakanani sekungaki manje lokho engakunika kona ufika la emhlabeni woza sizoba. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Number 3, wonke umuntu wanikwa according to his ability, wanikwa ngokwamandla akhe, ngokwamandla akhe. Lalela, akazange lo anikwe kwalo, akazange lo anikwe kwalo, kodwa ngokwamandla akhe. Yathi inkosi sinikwa inkosi esaziyo, sinikwa inkosi esaziyo njengomzali owazi abantwana bakhe. Uyabazi nje umzali ukuthi hayi lona ubamba kanye abambela amalanga 10. Hayi kodwa kufuneka ukuthi ngimbekezele ngoba lo msebenzi lona awenza ngelanga linye kuzafuna yena kumnike 4 days. Ngoba ngiyawazi amandla akhe. Wanikwa ke ngangokwamandla. Ake sithi amen. Oh Jesus. Ake uthi nami nginikiwe ngangokwamandla akhe. Number 4, sikunake bathandekayo lokho enkushoyo nathi bathandekayo njengoba sengishilo sinikiwe ngangokwamandla. Nawe nje unikiwe khona indaba ebuhlungu esizayikhuluma namhla bese siyathandaza. Unikiwe labanye banikwe lamane khona la ibandleni bazalwane. Labanye banamanenge. Lo muntu lona gifted nje nakule nkonzo lona gifted lo muntu nakulena gifted sinikwe ngokungafa khona la bathandekayo kodwa akekho bamba akekho ongakanikwa sonke sinikiwe